Vukan, 18 godina, iz Aranđelovca, poginuo je danas u stravičnoj nesreći na magistralnom putu Čačak-Požega, dok je njegova devojka, 17 godina, zadobila tešku povredu kičme, nakon čega je prebačena na odeljenje intenzivne nege Opšte bolnice u Čačku. Ona je zadobila teške telesne povrede kičme i prebačena je u jedinicu intenzivne nege. Njeno zdravstveno stanje se prati. Nastradali Vukan je pre svega 20 dana napunio 18 godina. Sin je uglednih lekara iz Aranđelovca i za njega su svi imali reči hvale. Na društvenim mrežama ovaj par delio je emotivne trenutke iz svoje veze, a u Aranđelovcu su svi nemi od bola i tuge. Par se vraćao iz pravca Zlatibora, a autobus sa kojim su se sudarili iz Čačka ka Priboju. Podsjećamo, u udesu koji se dogodio u popodnevnim satima muškarac 18 godina poginuo je na licu mesta, kada je nakon što je udario u divlju svinju sudario se sa autobusom koji mu je dolazio u susret.